Khowela nuclearal thum masaber siam chuak tu Julius Robert Oppenheimer an athil siam chuin mihring nun na tam tak alati atak nge amu masak ber tum chuan rap thla ka ti in adam chunga athil mu chu ro pui ber hian adam chungin in sir le rom ti takin anun aman tir tani amangin heting hina soya Hindu lekha buthiang lim Bhagavad Gita thuin siak tuna chon thina keng tu khovel ti chetu kalonita ti thunen hian min mepel chang an nei thinin karingani ti na soini Oppenheimer hi thluak thatak le thiam thil nga tak mai nia nal tak mai in chong chiria ta mang theya hlathu poetry aziak thiam em boka amero chu heng atalen nei te wang ni lo hian athil mu chuwa wang hian khovel hian the father of atomic bomb ti in ashakum khuwa to ang mishing te ko da khovela thil cheng zong zong tha mang vek theina tur thil ti theina petu hian athil mu chuwa wang hian adam chung in mang chen a chen chil reng to thung dhon ani ama mutu te reng hian an voi khat mu na tangin afin zia le huak that zia an hrenghal chat zela kalteka atho puithin Charles Lauritsen a point hepa thuak that zia hi amak zoka zona kan zo ma in chana dik tak min pengal chat thei ati hialani zirna lama har sanna atok lo hlea Netherlands thu asoi thon tumin antrong nge thu soya du wangin ka ruk chung lekin that strong athiam man vek bokani Oppenheimer hi kumsanga zakole pali April ni som ni le pahnia German nu le Jewish pa te in kara lo pianga apa Julius hi puan than manga sum dong ni in a ho sa lea anu ve thung hi chu painter ni in an thla tu te tanga New York khosa New York mi le sa dik tak tia in chal ngam veng hatan ni mi ho sa veng Manhattan a piang in a sailiana anom thei ve to khat viau ni ti china chu an chen na in banga te hian painting lar tak tak a in khai do far nge ni New York mi thei fa te kalna private school tanga achu anuin kumsa zago som ni le pani khan Harvard University a zirna chun soma damdoi lam thiam chemist dingai tumina luta mase physics lam thiam chak na tui hal na in achua san thungani Harvard a zirla hian thermodynamics thilum na thodan chuina course alaga tangin physics lama atui chho chana thil pakta ngorngorin sorbing atum lem lawani physics atui pui role hian philosophy Greek le French literature te azir telboka nileng thak ten library a hun mangin heng hun lai hi finna le thiam na cher hriam na hun ti in asoi thin nge a nana chikhat colitis anai wangin class antana tanga kum khat nuwa chau Harvard a hian alut ve thei chau ni mase kumlia graduate tur kha kum thuma soin achuak ta ni a graduate nu hen University of Cambridge a Cavendish Laboratory of Experimental Physics a researcher te kai hroi tura ruatania lepa anchevel chu akhorin acha sual rengmaya ache hleka a hlo chamti di tamaya chuti rol chen physics a atuina ro are thei chuang siloni ataka che chu a in thil ngai to chuale cho cholam chu alaina ni ti hrathiamin chulama chuna in sor bing ta thunga anavun thar hau tak le khir khan jet mai chuan atak sa mai baka aril rulama ngong nei chawin depression anai pha ta hiala heng hun la hian tuition alakna Patrick Blackett anen anin milwak lo wangin e pula tur chiulu mangin hrai hlumatuma mase wan nei tlak takin atiutor hian e pul hi ai lo hlo mai tlema tuala thatlo chautina ne chu Cambridge Association nuin Europa kallein theoretical physics irna mun puitia ansoichin University of Göttingen Germany azir chun zomlea Cambridge anglo takin he muna hi chuan ache thrain a depression nei te po azi chove ta zel boknen zirna lama ain sorbing na sa emema kumsom ni le pathum mi chon in PhD amutani PhD ana nu hian alozir chua tona Harvard ale California Institute of Technology Caltech research na thokin akal fo thina zirna ain sorbing na sat ema wangin a kho hoya zimin athil zir ti lo chu engthil dangma angai ven ngai lem lo ni amero chukum sanga je kole som thuma Europe khomwal pui Adolf Hitler an in rel bol dan thar aron din chua mason chak tak mai chu angai ven ve tan ta leya khovel chok boi tu na ji ho khan nuclearal thuam siam chuak turin thiam na an neya an siam chuak ani vai chuan Hitler khan man tim na anei don ho lo ti hi
Albert Einstein an amu dana nia Oppenheimer po hian Einstein rin dan hi thil ni theni ti apumpui ve bokani kumsang za ko samthum le pakuan an ji hawin nasa tak me polen an run khan American ho chuan laule khur chungin an lo ral thira Einstein an lo rin lok ang chin hemi kum vek hian Hitler chuan nuclear siam chu atomin ma la tan tabokani mishing poi soilo no na tam tak lak threna nei map lawa che buan mi chuan aral thom hlom nu tuk anei nei vai chuan khovel ti chet vek po a hre don ho lova chu wang chuan US chuan ral thom ma thal chuan na ji ta chu an le khal nge ngai ni ti chuan kumsang za ko somli le pahnia US Army chuan top secret project the Manhattan project ti chu dinin atomic bomb siam chuak tur chuan man la thana he project kai shoi tur hian Oppenheimer chu ruatania physics lama mi thiam rule tam tak om zinga thiam filor zual mi sang thum mathlang chuaka an na tho na mun turatan hian New Mexico a Los Alamos mun athlangani Harvard alu main kolai ti savaya Adam Corline he mun hi atlo fo thina atlang moi tak tak mai da chu mu na matin chu mun mo na zona chuna lo woi to thina wanga he mun po hi thlangani nge ne an project hi a shol boka a hlotin nge theina ni don phot chon tin sarkar point suma uilo hlea bul an tan tir hian budget atan dollar sang ruk dania mase ma anan lak tak tak nu bul an tan na tanga kum thum avei meu chuan an budget po billion ni anita dor mai ni Manhattan project an boi pui ma hian Caltech le California University a athok kopin physics azirtir thina athona te hen athiam na le teimak na zar chu zawin America physics zirmun puile thaber din huna anin hlan kai phani zirtir tu na atholai po hian atom lairil chutke atanga chakna tharuin siam chuadan nuclear fission hi atui puin azir na sathin lea atom zung chua chi singa hian leilunga mu thei uranium hi arit berle thaberani ti po alo hrachuak dei to bokani thileng kim hi atom ina siamania chu atom chu electron proton le neutron bel bom ina siam lea atom hi sailum mum angdawin an suang to chin taila sailum mum chung lai atak chuan proton le neutron te chu telu tuklovin anin hlom khom lea uranium atom hian proton somko le patni le neutrons zale somli le parukanaya ti chuan atomic rezong chu zani somthum le pariatamo u zani le somthum le pariatania uranium tlem de hlekhian proton somko le patni nei line neutron hi za somli le pathum chau anei ve thunga heiwanghen atom rezong hi U235 ani tatlat maya uranium ve ni thosia hetia ari zong ain thlau tlatawang hian an ke dar ulsam emema uranium te hi neutron in avaden chia khan in thren thang lein U236 a changhalin atom chani krypton le barium a anin siam ngala atom pani in siam hian neutron dang the chuak lein U236 chu an siam chua belzelin chung atom in nek noi te wang chuan thilpuak nalutuk tak mai aron om ta thina ne antina tan boiling boil hian mangta lok taila nataka bol kan lir khan thilin tung te hi ava fu chia khan bol chakna khan adang te po kha atitu delta ang deu hinia researcher te chon plutonium 239 po hi thilpuak dar olsam takani ti an muchuaka amero chu leilunga olsam taka mu theini lovin asiama siam chu nga ya ni wangin Washington khochak lama plutonium siam chuna tur mun tur din aniletani tichuan kumsanga zakwa somli le panga July ni som paruka scientist te chon plutonium bom chu eng anga na in nge apua theiti anen chinta anen chinam hun tur hi New Mexico kholian lo tak alama gordo chu thanania hemini tang hian khovel chun ngai aule to don lo ti kan thria then khaji kan hlotin na wang chuan nui bok boka athen an tap boka mase atam zok le chungoi ringin anom thungani khovel om tirata hetiang ral thum hlom le ngong neina zui tak mai hi man alani ngai lova hemini athil thleng hian in ngong po aneina zui hlea he atom zungzama wang hian apo nam huna tang hlataka om khuwa naw piang te chu thisai nan piang na sa emema naw piang za somnga le paruk lai chu thisa hrin an ni ni in report chuna tar langa hei me baka hian kan survey po an pung sot bokani an puak thei thil chu alak tlak hle ni ti fin fian ni hnu chuan US pe te chon Japan atom bom panin thlak ta August ni ruksang hazako somli le pangajing daria le mini sompanga a
khowela bom thokna ber mai chu Japan khopui Hiroshima an thlak ta le tanga fit sang hnia sanga puakin game som pani bial chung chu adeng ta dot maya mihring noi khat le singli velin nun nan chana then kha chu huwa changin an zam ral bukani he thil rap thlak tak thlen nu kum tam tak chung chu atomic zungzama wang hian mi tam takin nun na chan bel zelin piang sual tam tak anom pha bokani Hiroshima thina in thla azara tangani thum nuwa Nagasaki a chon bom thlak lenin mihring sing sari le sangli te mewin nun na an san le ta bokani heng hun laya an lalpa hiro hito chuan he bom thar thil ti rap thlak taka wang hian mihring thil siam chhuwa to zinga nun rong berani ti na soi hialani USA chak zia an hria chian tak ema wangin lo thailo na wangin ruk nuwa Japan ral lian chutlomin indo pui panhina chu rap thlak takin atop ve theitani Japan atom bomin siat na nasa takatlina wang hian Oppenheimer a chuan he ral thuam hi indo na to zong zong ral thuam man to ta jing rap thlak berle nun rona soi fiana ta na man tlakani ative hialani kumtam tak liam hnuai ero mani indem na anai thin chu a thlo thlave hret hret ni na langa kathil ti sual to te kha ka in wairi tir lem lawa ka na khanin kanun athlak danglam te meu mai amero chu kanthil siama wanga buana zong zong te kha scientist ni lawin ram ro rel tu te thlena ni thung ti na soine indo puya top nu hian US atomic policy advisor a langkania Manhattan project a khai pa berani wangin an project chu atomic energy commission te hnen an hlana he pol nuclear man chung chang thunun tu le zir chianga nuclear thuam thathin tu ten ni bokani Oppenheimer hian US office atanga hlalo te office anaya hlorin na changin thil tha hlerin a hmuak ni maya alan line bai selo le rin lo lam dai atangin bai atok ta thlat mai President Dwight D Eisenhower achon kumsanga zakwal somale pathum December thla Dr. Oppenheimer chu sarkar thuruk thilpai mo tak tak ta chu hriatirani ve tolo tur thu puang chuk ta rup maya hetianga enran ani tamai hi achan ber chu communist pai nia an pu wangani he puna hi aphana sa hlea politics le ramin rel bona thil shrim shrim hi angai ven le aboi pui ngai lo thil ani thu soya kumsanga je ko somni le pakwa America stock market la chetho da wanga ram economy in ator na sat hun lai po kha boina chin fel ani fe nuwa ashave choni heti khopa politics ngai ven lo ani chunga communist ram tana entlatu ni rin hlel akaina chan hi meche pakhat wang ania kumsanga je ko somthum le paroka athian pakhat chuan Stanford College a psychology zirlai nula pakhat zin tet loginen ain mel hriatina henula hi politics tuipui tak mi in America Communist Party Paul mi le sania party member satlia mai po ni lovin an party tana athaina kongkonga na thok thin ani bokani Oppenheimer hen apa boral ta nena tanga poisa athanem tok tak mai ro chuna Spain tual chung in dawa Republican lam loyalties in ti te chu sum mangena tan pui fau thina Spain tual chung in dawna hian ngaidan sang nei pol da chu mun nia in thena Oppenheimer hian transan dik jok ni ariat lam hi atan pui tam mai ani men hei politics lama ain rol vena om chun ni in alang bokani tetloginen anin ton nu hian anloin mil phian ani ang in lai china thuk tak mai nei donin kumtam takanin khopa in nei lam te po an soidun ve uk to line anin then ta thut mai ni anin then nu hian kiti pining nen in tongin kumsanga jako somlia anin naya anupui hi Berkeley University atanga zir chuak nin tun malama Communist Party member ni ve thina ni bokani anu pa hian fa panin naya nupuya nei nu po hian abial na hlui tet loginen an lein mu fo thina Manhattan project apoi pui lai po khan an riak dun fo bokani ni kha chu tet logi chon alam mangai reng thu hrila he mi nu hian a muzui ta mi lo ni he nu hring nun hi abum bo ve hlea Oppenheimer hian tum ni ngot nupuya asoma ma selo nar zelani a depression na selo tuka wangin kumsa zakwa somni le palia kumsom ni le pakwa mi chawnin anun na achatane tetloge hi English literature tuipui thinin Oppenheimer an atom bomb asiam chu masak beratan Trinity ti aphura chan po hi abial hluin English poet John Donald Hathuzia achira tanga aphua chuan niarin ani
FBI te chon Oppenheimer na chu communist spy ani ngai ti fin fe na tur eng thil ma mu so an nei tak lo wangin fi hlima ngai ania ma se kol warain tranazara en thlak atok le tran tatlat mai kumsang ha ko somli le pakwa Soviet Union in hlotling takin nuclear engine na ya US in an nei ai tha ani nge ni chuta tak chon atom bomb siam chuak tu le achin chang shakil kel tu Oppenheimer chu US sarkar chon rin hlelamit mengin amel le tranta US Congress Joint Committee an director Ligam Borden chon FBI director nena hekin Oppenheimer arin hlel thu hetiang hian lekha athon hianani rin hlel rualowin John Robert Oppenheimer hi Soviet Union ramtana en thlatu ni ti ka chiange tin arin hlelna ti chiang tur hen eng fin fiana ma anei lem chungama Borden hi Atomic Energy Commission hruai tu le Oppenheimer ho MM2 liu sanen thian thatak mayan nia ahuat chan hi kumni liamta meeting an nei tuma Oppenheimer an anin nial chiam wangania aming chia thaina turani photchon ti hre engma anei to lo ni bermai ti chon chu hekna lekha chu bo zuini in kumsang jago somale palia Oppenheimer chu in soifia tura kau anita karli chung akhesi khel nima serau rel na in chunga thil thleng le athu soite hi pakhat ma puan zarani lo ni Communist Party member alani ngai lo baka politics sa ain rol ngai lo ziata chu transana mangin an hekna chu thudik lo ni ti highland ani ngai thainan thei to pa chua board member pathum ten uluk taka an ngai tu hnuwa vote ni moin sarkar noi secret project le asia turching ang sia tir ani ve thina chu hli saknin US sarkar tan chon mirin plak lo ngai ni ta thiamlo achan theina tan thei top chu tu singa hian ama ho MM2 Atomic Energy Commission lama hau tu liu sa hi atho hlok ber pol ani nge ni achunga thil thleng awang hen Oppenheimer chu asak hle maya scientist tam tak zinga aber ni thin kha thok le khata azom na le athil ti theina lak sak vek ni in thanem ngai taka alo thona thin US sarkar chuan atomic physicist nei thaber ni thin chu an thlo thlain an ring to lawa achunga thil thleng hi a scientist puita chuan poian te in an vui puina sa hlea Albert Einstein a point Oppenheimer a hek to pol Atomic Energy Commission te chu midang te phia ruwa noi chimi po poiti lo pol ti ni zok om takani ati hialani mishing ten thalai lung an ra thaina ta na hroi thleng tu Saturn 5 siam chuak tu le chief architect Werner von Braun apo tong chuak vein Oppenheimer hi England ram mi le sa chuni se ramtana athil ti te wang hian lalnuin pasal thra night ni na ahlan dei tong tin achunga US sarkar chen dan hi mak ati ve hleni choi moyan hekin adin huna tanga hnu thlak ani ta hial mai hian scientist tam tak ta chon torpui view ma sela scientist pakhatero alo hlim thungani Hungarian physicist Eduard Teller hian atom bomb aya siam olsam hydrogen bomb chu siam chu ani thei thu president nen a hian thrila kumsanga jako somni le pakwa president in atomic commission te nena hydrogen bomb siam thei ani tur thu soi chuan Oppenheimer hian alo thlop lo hleni heian Teller hi ati thin ur maya amero chu Oppenheimer tong chuan ngai poimo a hlo ta vak lem nowa ti chon hydrogen bomb chu siam chu ani ta tho ani kumsanga jako somale pani khan marshal clear kara enchina nayania he bomb hi aduang chuak tu mingchoin Teller sanau te ti ani zuita pokani Raurel na ina Oppenheimer thu boi ngai tu ani lai khan Teller hi hek tu polama omin thu hre tua atang he kami mal ngai dan chuan van tlang mi pui thu le la hi chu midang kota hlan hi a thazo kani thu hre tua atana wang hen kum tam tak chung chu a scientist pui te chuan in kom sera an nei pha hialani Oppenheimer chung thu an rel document te kha tu hnu hian puan sarania heng document te atanga thilang chiang mai chu Oppenheimer chu ram phasan tu ni ti fin fena pakhat ma omlova Department of Energy chon heng document tele athu boi orte kha ngun taka an ngai to that nuwa hetiang hian thu an pon chantani hydrogen bomb siam chu chungchanga a phur lo na le a thlop lo na wang khan ram le nam phasan tuwa an ngai ta mai ni na lang tin hydrogen bomb hi atom bomb ain a let sang khatin a thok na zoka heral thom hlom nu tuk mai siam chu kher hi Oppenheimer hian tool atilo leya
atom bomin sian na athen rap thlak zia a hria chian to em awangin aya hlom le thokna zok asiam chua chuan engtik hunai mo mihring ti chimit nana man ani le a hlovanga thlop lo poni Soviet Union nena nuclear tha siam konga anin elna na satak mai chu atop thainan atomic energy commission ani na chelthin po chu amang thin bokani ma se chunga sarkar urel na wang chuan mirin tlak lo anga yani miau to sia mol phona na satak ato nu hian New Jersey Princeton pemin hemhuna hian PhD nei tura be mek te tanzir na in na din tani in thup takin a hring nu na mang chawa kumsanga jako somruk le pani khan President John F Kennedy an White House Nobel Prize dong to tu ta cholhui kilpuina telve turin na ron som lolmaya Oppenheimer hian Nobel Prize adong lo na chungin dong thei tur nominate zinga tumthum lai lang vea President John sarkar tana athole theidan tur kong angai to sak tur thu rina mase Oppenheimer hian anial fitla thak thungani awang lai thei to palo chua thin US sarkar nena tanga choi moina dona alom weber tumchu kumsanga zgo samruk le pathum khania scientific huanga choi moina sang berangai Fermi Award chu president ngei na hlana he choi moina hian poisa $5 singa kingtela hemi tum hian Oppenheimer hian he award hi leina na le huai sen na ine wanga min hlan theini ti hi karing hlel lawatia he choi moina adona tang kum ni na rok kan sarawangin aboral tani mezuna sain aha ema apak khude vut vut rang thina akan sarnei na chan po hi mezela zuk na sanwang ani bokani kumsom rukle pani mi nia aboral nu hian anu puichana wap chu St John Island a tuipuya chuan apaita he mun hitchol aman thina mun nin ngainat po angaina hlea Oppenheimer bisti mingphua ane zuitani kumzabi somni na ain tran chi khan mi ringten masona ra bi thar tam tak kan kai ngal mol mol ati theome hunthar hian in thillom lam chau athlen haulawa minute dei lo da chunga thil nung zong zong kan chimi vek thaina tur khoparal thom hlom siam chua zelania ram zong zong in nuclear kan kol de vek toa Russia and Ukraine laga nuclear amang pal mayang ti lavin khovelin a thlir mek line North Korea lam line October South Korea no chimi vek tumin nuclear ka chu antum thu anlo soi ve sek boknen kan nei mek aya tha nei tuma in plan siak loi loi na hian kan khovelin top ni a nei selani ti alan tir chuni si he